COVID-19 irum ven na ting cha zitin da mask ning sang ting ni deadline ti mi kha kan raklang tar lai sibik a mask ni deadline na hen je kan kut chang ting ni tol lai kan ni tol di in mask kha shi ting kan tlai lai I a color ai the deu na kha lang lai kan cha lai chung ka za ha na kha chung lai kan cha lai I chon ka za khan ka zon te kha kut in tong al ding silai chon kan ni phoi tik a khan ka za shi te lang han kan tong lai I min thur punga khan kan hlan lai mask kan ni ti in khan kan kut kha chang te kan ni tol than lai dot minu lapa ulanaun hanan dam cheu namo HakhaNet ni lunglom te in nen kut kan in tlai na tu ten HakhaNet Thawngchimnak mi atlang pi krak chimlai sai si chuak te pilhai $2.5 million di in andat lai palatwa a twang te in me an pe kho na ha zatlang phu sri ni chathan an chwa surbung vanlong bol a avoi khat nak vanlong an tumtar lai Independent in Thawngchimnak kalu hi MP poll me shroding a asilau tia putla hreni ati Hakha kochung mi facility quarantine update Tual chung thong grak chimlai sai si chuak te pilhai $2.5 million di in andan lai Mizoram le Chingram ri Hakha thantlang sai si chuaklam tipi lai chu Vice President Buhanri Van tutorial nak in December thachung a $2.5 million di in dan aselai tia Reverend Dr. Peter Ngunza chongsin in thong kan thai hi lai dan nak cha India chawza lai ni 2 million achwa I Myanmaram chawza ni 5 million achwa ve tia thai asi hi kong hepet la in Reverend Dr. Peter Ngunza chongni hilhaidan nak ding cha MP pu boy king ni hlotu a voin hi tiang arak hal avai khat nak ahal hi 2017 July nilhai thum avai hi nak hi thong hi lai September nilhai suri ni a arak hal na pu boy king ni atu bantukin hlotu a ahal nu a Vice President ni atu bantukin tlam avun tlintar hi si tia da hakhapost achim lai hi dan ding chu afyang sangkau na in zaitik inda asham kan thoklai ti hi chimkho asari lau tia Minister pu suithiau sin in thong kan thai Minister pu suithiau ni atu hi lai dan ding chu afyang mi asichang zaitik inda to asham thok asilai ti chu afyang ri lau arwang chu hi lai dan ding kong hi kan ma lai timlap nak silau in India lai timlap nak asi India lai ni kan ma ni kan to di lai an kan ti I an ma long to ding chu asi khaulau kan ma zong tangka kan ngai ve kau kan ti I kan ma lai zong ni tangka kan I tho ve tia da hakhapost achim palatwa a twang te in me an pe kho nak ha zatlang phu srui ni chathan an chwa Palatwa pengchung a November ni ret to ding Myanmaram Party tling democracy thimnak a zalong te in me pek som nak an to kho nak ha le me an pe kho nak ha chin zatlang phu sari na ni thongni pukul October na thai li a chathan an chwa tia thong kan thai Palatwa peng a Myanmaram ral kap le rakhain sham tlai phu ka dau nak rong a thimnak to ding khwamin ha thinphang in an tia thai asi hi kong hepet lai in Khwami Affairs Coordination Council KACC chungtel seya somyani thimnak zonglai ni thimnak to tika aher ding theory pol chu an kwachang asina in tlingla fail in to kho asari laumi dirhmun a ram adai lawranga thimna kong hepet lai in rian ngai tun hani October le November chunga hin athabik in kantore pyak na se lo ti hi hallenol kadu kau tia da hakhapost achim Palatwa peng hi aliam cha kum thong hi lal hai nga in ka dau nak achuak e ni hin tiang ka dau nak adai khawri lau chathan an chwa mi chung a hi ka dau nak rang a palatwa peng chung thimnak to khawlo ding in kan thin aphang bik mi asi atling mi democracy sari ramdai nak nga hi kan du bik mi asikau tia atel
surbung van long bol a avai khatnak van long an tum tar lai chiram kulsunga am sabik van long bol flam penga a ummi surbung airport chu lim ase changna in covid-19 zotna kranga honnak to ko asri lo asina in ni khwachan athata chun october ni ko lenesri a van long tum ding in haksakna kan to lai tia kan thai Minister po Switioni Surbung Airport chu angen tukcha a chanrem chan lobu in hunnak to chu asithiam lo sungloi tak in to ding kha sadu tha asi covid-19 zotnak azwal tukliao asi cha a honnak to chu asithiam ri lai lo tu thani ko lenesri a hin van long avoi khatnak nak saknak an to lai chu chu honnak to silo chu jong chu ni khwa chan zau in to ding mi asi chu chu afyang lo to kho asmen lai ti khi asi te da hakhapoza achim van long tum nak a don kham tu tlang tate zong chim a hawmi a umpa ma pol an lim di kho ni khwa chan achat kawa chun october ni kulene sri a ATR 72 van long hen haksak nak test landing to ding asi test landing to nak atlamtlin hua ase se covid-19 zot nak athian deuh tik a hon nak chu to ase te lai tia kan thai COVID-19 iron ve nak ding cha a zitinda kan kut chang te kan tola kan tol tik a atlom bik sa kan pukul itol ding slai chon kan kut achung lai ti in kan kut tong in kan siapi kan kut karla chon ka tiang hi to slai ti in chang ten itlep than ding cái theo đi in khán cái này đồ đi in khán thà vợ chàng mi sẽ lấy tissue chàng mi in hỗ than đỉnh Independent in HakhaNet kalu hi MP poll me sho ding a asilau te apu thasheni ati Thongni pukul kum Myanmaram Thimnaka Hakapeng Ramkul Hlodo number 1 independent in Azom ding Putha Sheni Tuten Thimnaka Pumpak in Kazom nak arwang hi me sho ding le me vai vantar ding in Kazom mi asilau tia achim Putha Sheni Tuten Thimnaka independent in Zwam Katim hi minung tampini me sho du le me vai vandu a Azom mi asi tia ankati ton atu kazom nak ahin kaima tal in minung panga azom ding kan si taina kamhu asia chun mizapi cha a lulhin bak in rian katim rian katuan mi chunga abik in katim mi chu khotekip a alam kip in than chautar le torrel piak chin mi kan sinak hi kilven le choisan katim chun nushin chawau lai a kan tlin kho nak ding fakpi in kazom lai tia da hakhaposa chim November ni reto ding Myanmaram Thimnaka chinram kulsung in thloto palai minung zanhi le pasha an sei hi minung zanhi le pasha chonga independent in Azom ding minung lai sri an si tia Thimnak zung in kan thai Hakha khochung mi facility quarantine update thong October na thay nga thong hi pukul tiang a Hakha khochung mi di lakchu minung zala som kwa le proyat an si na tala a palhai rup indrim hu a nu thay nga GTI a hin palhai sri nu pangale Hakha University a pasom thum le pakhat nu kulesri ti in an than ha chun siang chim tu pol chu adang te a an chian ha siang sang run siang in number 1 a pal hai thum siang sang run siang in number 3 a nu pali le siang sang run siang in number 4 a nu som sri an si chim tu hi an di lak a minung som ret le pasri an si midang hi an di lak a minung zalel thai khat an si Hakha peng ok zung rian tuan tu pu peng lian cheuni covid-19 zotna aker deu swal I atu kan chianak nani atlum loading asi swala ti in kan I zau chia mi hun zong chu a kau tia da hakhaposa chim covid-19 achwa ka in ni hin tiang
Hakha ko chung azot nak ngai minung pangan si chang hi chung a minung pakhat chu dam nak amhu I sin in an chuatar chang I minung pali tu chu sin a zau khan leo an si tia kan thai Zon ese ko chung te in chunga ding alang kan chwa tik song a max etat ding mi bu shell ding zon pakhale phar kan chambyak tik song a kutlai lo ding zon thil kan chok tik song a khan peru khlat in ding alang kan rak tin tik song a kan kuthyang te idol than ding tu ten HakhaNet thong kan chimmi chu hi vial hin kan ngol ri lai bi mang hlai tel ka si